Beda tfassil ta' programm ġdid ta' riabilitazzjoni għal priġunieri adolescenti u żgħażagħ. Dan se jkun l-ewwel programm ta' xorta tiegħu u mistenni jkun aġġornat ma' realtajiet preżenti għal żgħażagħ li jkunu qed jiskontaw sentenza karċerarja jew li qed jistennew mill-qorti l-eżitu tas-sentenza tagħhom. Il-grupp ta' ħidma ta' dan il-programm huwa magħmul minn professjonisti fil-qasam tas-servizzi korrettivi lokali li jinkludu fil-psikoloġija forensika, edukazzjoni korrettiva u awtoritajiet mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Magħhom ingħaqad ukoll l-espert fil-qasam tar-riforma fl-imġiba l-priġunieri żgħażagħ minn Norveġja, Kim Hugin. Mawa News tkellem fuq il-prinċipji li fuqhom se jkun mibni dan il-programm. If we really want to change the young men and young women to be a better neighbor, we need to focus on the staff and the inmates. First of all, we need to have educated staff. We need to have enough staff. I'm talking about all different professions, not only correctional officers. And we need to focus on the content in the prison. We need to create a daily schedule that keep the juveniles busy the whole day from 8 o'clock in the morning to 8 o'clock in the evening with qualitative good education and workshops and activities. Iddeskriva wkoll l-esperjenza tiegħu fin-Norveġja li huwa pajjiż ferm magħruf għas-suċċessi li jikseb fil-qasam tal-ġustizzja reparatorja. So we have very good qualified staff, and then we have up to, one-to-one closely staff and inmates. That's because they're working shift, of course, that we need so many people. But that's made me the main difference. We have the same kind of prisoners, if you can say so, and we have the same kind of challenges, but we are organized in a different way, so we can actually handle the juveniles or the inmates on an everyday basis. Minnaħat tiegħu il-Ministru Carmelo Abela qal li dan il-programm tar-riforma fl-imġiba huwa parti minn proġett USA fih dan il-Ministeru għall-Intern bl-isem Yours li huwa finanzjat minn fondi Ewropej. Dan bilan li tkun imsaħħa riintegrazzjoni tagħhom lura fis-soċjetà b'aktar effettività għal iżjed prevenzjoni fuq reċediviżmu.